Live Kigali Stadium kipe ya Gorilla n'ikipe ya Rayon Sports atatu n'indwa y'amapre tumukura kwa Tony Kitoga sabita umupira kwa Ganijuru Elite Nsoga Ganijuru atamka gapira neza cyane ariko umupira arenga reka turebe Musa Omari gara umupira kwa Kayesu Jean Bosco Musa Omari Tanso Toto PJ Bujumbura Baygonga pass Tanso reka turebe Frank Musa Omari Frank Ndoimana Frank na Tony Kitoga amkorera ikosa amasevza arabwa ati mutereka ni kofra reka turebe Musa Omari tampramne muri imbere Idrissa Kuyate akatira Musa Omari abarundi babiri bari bakina na Tanso bena bitoroshye rero toli live Kigali Stadium umukino w'ishiraniro akatira kwa Sindi Paul Jesus ariko Kayezu yakatira Betoni Kitoga arikipira baroneza cyane Tanso Motoze kiprespera akoze impinduka n'ituziye zitandukanye mizamu yakuyemo Mugisha Ivaza Idrissa Kuyate mu mutima defense yakuyemo Rushema Chris azana Emery Bayisenge Rushema Chris azana Emery Bayisenge abena bitorakerero ariko umuntu tarakanda sub nicyo genera ko kanya sub kabisa bundi tukajya tugenda twibana neza cyane ebenu ari uburyohe yakatira bakufije guterwa na Emery Bayisenge Emery akabari ahagaze kuri baron Emery Bayisenge atanca zamura mobile bolozo Yusuf Yanyerko amapira ni yawe kikira